kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanatina, arak man, dua atubay ito. Saanak ngagpapautang, Archie. Adda kwartak nana, bayadak tigatangak nga arak. Imbes nga igatang mo iti sidaan ti pamilyam. Saan tadagitimot padam amam martek ti agnumnumar iti kwarta a pagbamban nugam. Ikan na kung no kayat yung tagwalaak dito istoryo, Naibos mo't gaya man ti lakok nga arak. Naiboswan no? Adda kada kayo data. No di na kayat alakwan, gumatang aklangan iti sa baling store. Ay, Nay, si kamot gayam dayta, Archay, arak sa mananti gagaram, arak nga agpay sa ulakay. Isu na laeng ta naibos mo't gayam ti lakot nga arak. Gumatang aklangan iti sa baling store. Tapno adda pares ti lechon mano aginatang ko. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Tagsyat tayo iti ayan ti kumparet, Tata Danilo. Ay pangaasim, Arche, di mo man sulisugan ni Tatam Adanilaw, taadaan anayan na dayta. Siyak tumanang tinakakaasin kwa. Pare Albert! Woo! Pare Albert! Adda ka kadidita, pare! Nakalalaaw ka mo't si ka, Arche. Sakit arak kan pulutan man ang taimot mo. Ginatang ko tayo ito'y Mariliona. Adan ni pare Albert. Awan nila kay, adda na panan na. Apay ka de? Anya nga oras nga agawid, tanusak nga urayan. Di mun urayan, ta sigurado amarabian day jay. Napanan na aya. Ay nawaw, dagulit ka mo tanya. Basta adda na panan na Pumanaw kan, no awanin ibagam, taado pa'y tar aramidog. Manaktak ka mo. Naputot launay mo ti daram kanya. Ay agawid kakit din. Sigurado nga urayan da kan ti pamilyam. Nakaungungot ka ita, mare. Anyat naknakan mo. Pumanaw ka, wala? Di ka matanagan. Ta pumanaw kita mo't lang. Kunak ano, da ni pare Albert ito'y balayo. Awan mo, gaya. Nakaawag ka mo't Mariliona. Simang patan nila kay mo di tabalayo, maray. Awan pa'y maray, apay ka day. Win ata imay dito'y balay itay, maray. Sapsapulan na nila kay ko. Ngam imbagak nga danapanan ni Albert, nga uray at damot dito'y balay ang nakaturog. Anya ka naman ng ti kasapulan na iti asawa, maray? Adda imbulsa na adwa abote ti arak, maray. Saan lang ang adayta? Adda pa'y imot na alechon manok. Lechon manok ko na, maray? Wun, pulutanan dalakit di dayjay. Ay, talaga mat Kabaalan na ti gumatang iti lechon manok no para iti sabali a tao. Ngam no para iti anak na, di na pulos mapanunot. Iso nga imawagakin ka tapno among mare. Ay, una yan ti kasta nga asawa. Naparabor no ti sabali a tao. Ngam mabaybayan na matan ti pamilyana. Agasam man dayta, agsapa matan ti panagawid mo. Di naksermonan tanasakit ti bagbagik bakay. Ali arak pamor. Panagawid ka di dayta, ti responsabli a padri di pamilya, Itala ang manen, bakit? Ay, saan asyak ti kalkalabanam, Idi pa'y nga ganano sakeng ka. Ayan ti ginatang mo abalunan dagiti putot mo iti pagadalan. Awan kwartak bakit? Awan kwartam, ngam gimatang ka iti litson manok nga impapulutan mo kadagiti gagayem mo ang mamartak. Lechon manok mo't nga ibagbagang bakit? At daya mo't ginatgatang ko akasta. Awan mo't. Dinak man pagbalinin nga awan panunot na. Adda nang idanon kanya, kan amok ti ugalim. Uray agpaiso, ilibak mo latta. Tapnoon rire, mapan ka gumatang dita store. Uray tuyo no dilatalangan, tapno sa anak amarigatan amang bayad. Hay na, pakawan ng apo. Naibusan ti bagas.
Gumatangak to no itid dati tangdan ko bakit. Anya nga ta, numangila ko ak itirabong. Ado tirabong ni nanang ket. Ipakadamla ang kang kuana, tasyak ti makaamo. Awan pagdanagan na, tano adda maila ko, ibingayak to. Awanan naibusan tirabong ijay. Ay nawaw, kasanuan na ibus, kat adumat tinakitak idi Sabado. Naibusan bakit? Dimawat ngamin dagiti kalugaran tayo. Iso nga impadawat kumatan Anya? San adakes no ibingayan tayo umot dagiti kalugaran tayo? Winangam di mo kumamat impadawat amin. Isupay kumamat ti bayad na ang maigatang iti masapsapol tayo. Nasakit tinakam mo nga impadawat ko dagiti arabong? Saan adakas ti agbalin ama nagparabor? Ngam sobramat tenday taa? Di mo kadi ammo nga iday tayo dagiti kalugaran tayo. Gapu iti kasta nga ugalik. Idayaw da ka taad da pa kay ranudan da kang ka. Kumusta ngay Mari Josie? Adda maitulod mo arabong dito'y balay ita? Adda ngamin buyers ko, katawan matan rabong may, naibusan. Mayat kumatimang ila ko ngam awan matan mare. Ni, api nga awan, ado matirabong ni katugangam. Saan mo akin nasarita aya? Awanan tirabong mare. Impadawat mat ngaminan ni Archie. Anya? Uray may sa apuon, awan pulos nagbati mare. Impadawat na kadagiti kalugaran tayo. Kat no nagaduday jay maray. Ay, jakman amo kinilakay ko mare. Iso akas ta unay matiungat ni nanang kenkwana idi kalman. Ay, una yan ta asawam mare. Sayang day jay, imbes nga adda igatang yo iti masapsapol yo. Wan nga rod mare, uray di nanang, masayangan mo't. Ay, nalabos ti kasta akin naman nagparabor nila kay mo mare. Kurang laangan kat ipadawat na tabalay yo. Adda pay rabong yaw na natina. Manmanulaangan tinabate nakong. Jay daduma saan mi nga ilakaw tapno dumakkel. Ay sayang mo't nana. Adda ko mabayar ko kat. Da Josie nga ay, di mo impadas tinapandita ayanda. Adda rabong ni katugangan na kat. Inawaga, ngam awan ka no tinabati, ta impadawat mo't nilakay na. Ay nawaw, aping impadawat nilakay na. Sakit nagaduday jay. Ay nanana, amuyo mo't day jay a tao. Sobra ti kinaman nagparabor na. Iso adayta, gundawayan mo't ti daduma. Di na panunutan ti masakbayan ti pamilyana. Saan adakas no ibingay tayo dagiti bindisyon a maaw-awat tayo. Ti dakas kat no ipadawat tayo mo't aminin. Nakunayo pa inana. Ipadas mo man ti mapan iti ayanda nanam sabet nakong. Amangan no adda pay rabong dagijay. Nagadua diro, naggapuan dagita lakay. Siyempre, ijay kabakiran. Saan apeke dayta? Kita man tilangak, marigata naktupay anang ala kadagita. Mayat maila ko dayta lakay. Ay nawaw, saan apang lako dagitoy? Sigurado anangina dayta lakay. Apay ko mga ilakom kat adapang tidak kadagitoy. Anya? Dito may isa bote, para dito'y balay. Dito may isa, para kininanang. Dito'y dua na bate, ited ko kada komparitasyo kan tatalino. Sa gaysada. Isupay kumamot ng igatang tayo Di mong kontraan ti imbaga, tas siyak mo't tinangala kadagitoy. Siyak tinagbanog, sana si ka. Isung adda karbangak agdesisyon no asino ti ikak. Anya? Nakitak ti diro nga inyawid nila kay mo idinaminsan nga aldaw. At dapay nabate nakaw. Gumatangak man iti may sa abute. At least, makasigurado kami asaan api kay. Awanan nana, naipadawat mo nila kay ko. Ay nawaw, ulitin man ti imbagam nakaw. Awanan ta impadawat nila kay ko. Apay kanumot nga impadawat na. Kat no nagngina ti kasjay. Imbagakmat nga ila ko mi, ta isupay ang maigatang iti masapsapol. Ngam di na kayat nana, adda ka no sa bali a plano na. Ay, kasano kayo nga roden ngay no kasta ti asawam. Day tangarod nana, Naparabor unay mo jay asawam. launay anana, ipadawat na mutla aminan. Kayat nalakit di ti agpa-impress. Kayat na nga idayaw ti sabali a tao. Kat isumot nana, kayat na ama idayaw, babaen itikas di awagas na.
Ay, nakababain, no naparabor ka, ngam agbisbisin mat gaya man ti pamilyam. Diyos, Maray. Agyaman naklaunay, Maray. Anyang aminin tay ko nam asaludsudom itay, Maray. Amangan ko nak, no adda amom amabalin ko apagtrabahuan, Maray. Full-time laang mati amok, Maray. Tay trabaho, amabalin nga itugot ko dagiti anak ko. Urayan niya, basta legal, Maray. Apay, Maray. Kabailam ti agtrabaho kat adda dagiti anak mo nga asikaswang. Ay nawaw, siyak pa iti ko na, Maray. Ano sak, Tinapatag kat ada igatang ko iti lamutan dagiti anak ko. Awan mo ngaminan namnamaakkan lakay ko. Ay, no nalakala ko mati agsukat iti asawaan niya, Maray. Ay na, Maray, idi pa'y asinukatak nila kay ko, ano nalakalaang. Naimbaglaangan ta saan akas kin nila kay mo nila kay ko. Ay, adayumot Responsable nila kay mo. Saan akas kinlakay ko, aday talag papa-impress ti amunang aramidon. Bay Maray, awagak man ni Manang Susan. Saludsudak no kasapulan da pa'y ti agdalos iti transient house da. Wen man, Maray, agyaman naklaunay Ibagam willing to start, asap, Maray. Half kilo at tilapyaman, nana. Nay, italaang manan agumatang ka iti tilapia anak kaong. Wen nga rod, nana. Ilistak ka day, no. Ay, saan, nana? Bayadak tigatangek. Diyak kayat ti makautang, taamang ano sa anak ang makabayad. Adda kwartam aya. Adda inted ni Manang Susan titangdan ko ang nagdalos iti transient house na. Si kagayam tinaisukat kin ni Priscilla. Wen, nana. Anusak taisupay latam at titangdan ko nga igatang mi iti kanan may. Ay katuan anak kong tanay, sika ti marigatan iti kasjay agalad ti asawam. Nasken nga agdiskarte tapno saan akaasi dagiti ubing, nana. Nagkapuan ti tilapia ba kay? Ay nawaw, ginatang ko sa dino pa'y kumati pangalaak ngay. Ipritom deta wano isigang mo. Isigang kulatan Mala, lao kami tinatangwan. Siyempre Mapanak labit iti antigayam ko. Itiming kunto ti agawid no amok nakalutukan. kat mapangkalaang ano mapangka, saan kamat aparparitan kat. Di ka gungat. Biag mo nga rod dayta, anya kumati pakibiyangak ngay. Isumot lang adi mo denggen no adda ibagak. Sayang laang ti katay ko. Ne. Apay ngay. At damat din dito lababo ti kasirola. Ay nawa. Awan mo tin makita ka tilapia. Jose! Apay ka di aya. Ayan ti sinigang nga tilapia ngay. Awanan sindamin ka dagiti ubing. Ano niya? Adda reklamaw. Apay ang kastamatan. Di nakpaimbat yan, mate. Mapan ka makipangan ka dagiti tao akanayon ang makaawat iti parabur mo. Nasakit tinakam mo, tama nagparaburak nga sawam. Ay na, managparabor ka kanumot iti sabali a tao. Tapno panunutan da anasaya at katao. Kasta ka day. Tapno ma-impress da kat tapno idayaw da ka. Kat isumot nga men. Talaga ang maidayaw ti may sa tao. Numa nagparabor da ito. Ali pa-impress pa more nga uri agbisbisinan dagiti putot mo. At tuyen ti itlog agat gatangam na kong. Agyaman naklaw na itata Danilo. Ang apay may salaang ti ginatang mo. Para kanyang laang tata. Kasanumot nga men. Di nakmat imbat yan ni bakit ko. Nagluto iti sinigang at tilapia. Ngam sindadalaang kadagiti ubeng. Half kilo laang nga may ti ginatang na kinanam atina itay. Nasayat nga rod, kas ding aramid ti asawa, tata. Tangdan na kanupay ting gatang na. No siyak ti si kabarok. Ikam nga min iti kwarta ni bakit mo. Tulungan mo't Kat isumater aramidak, tata. Di ka man agululbot si ka. Amok, alay talaag pa-impress ka lagi ti kalugaran tayo, tinapataggan ka. Ay nawaw. Ited mo iti sabali a tao ti para kuma iti pamilyam, tapno laang idayaw da ka. Saan apod no day tata? Imot lang amin ni bakit ko. Isu adi na maawatan ter aramidak. Anya saan, kitno iso ti makitkita may. San ang maiparbang ti kasta nga aramid ti padre di pamilya na kong. Kaasi ti pamilyam no kastalaang.
Sang kaistoryamat nila kay mo nga imot ka kano, mare? Day tamat ti paglaingan day tao. Nasakit lang tinakam na, tasaan mi nga imbatyan iti sinigang at tilapia. Ay, abak na pa'y nga rod ti babae no ag istorya. Saan ko nga ilibak day taagpay sumot, maray? Kumusta ngay gayam? Impadulin na ken katitangdan na nagdalos iti talon ni Tata Sebio? Ay na, uray piso, awan pay, maray. Ay, awan nga ruden Amangan no dagiti manen kalugaran tayo asip-sip ti agnumar. At damot ten kini Archie day Naumaakmat ten amang palpalagip kang kwana, maray. Oh, asino man ang ti pangipainumam iti soft drinks aginatang mau. Ay nawaw. Apay asaludsudan nyo pailaang nana. Taamangan no saan pa'y amaraman ng ti pamilyam dayta. No may papaniti day tabanag, awanin pakibyangan nyo nana. Ngamin, saan nyo mo't akwarta tinaigatang? Saan mo't lang akwarta ni Jose? Kwartak mo't. Uray pay, tiket di pagimbagan ti pamilyam ti panunutom. Lipate mo ta agpapa-impress adayta. Awan mo lang maganap mo iti kastangar aramidom. Nagmayat nga tayo tirik na no. No idaydayaw da ka ti sabali at taaw, tama nagparabor ka kadakwada. Kaslakas tanana na. Ay na Archie, agpanunot ka iti maminribaw. Siyempre, napintas dagiti rumrumwar iti ngiwat da, tamairan ranod da iti kwartam. Ngam kasanuntun ngay, no awanan maitid mo kadakwada, idayaw da ka nga talata. Ha? Dayta ti pagpanunutam baraw. Nana, may sakilo man ang karnit baboy? Pulutanin nyo manan. Ay nawaw. Saan nana? Anya ngay nga raw, ipadawat mo manan. Iyawid ko ije balay nana. Taiso ti pagsasangwan mi. Ha? Agpaisaw? Way nana. Oray salud-sudak ni bakit mau? Ay gatuan anana. Kasaritam to no umay dito istormo. Sipod nagistura, italaang agimatang ka iti karni para iti pamilyam. Gusto tinaibagayo kanyak nana. Dikit ti kumakasapulan ti pamilya ti ipangruna tayo. San kat ati agpapa-impress. Ayun pakaidayawang matlaang, no responsable ka apadre ti pamilya. Dagiti ubing ngay. Awan da pa'y anagawid. Ni, itay pa'y dismiss da Dimagas da iti ayan na apong da. Tatakano itid na. Sigurado a pinagmerinda manan ni nanang dagiti anak ta. Iso anabayagan da bakit? Kita ama, adubon samat tayo lutlutom. Amangan no umay dagiti gagayim mo dito'y balay katagi inom kayo. Saan apulutan tin lutok bakit? Para kada tayo da ito'y. Ni, itaman pa'y. Nagluto Saan para iti sa bali at tao? No dikit para iti pamilyata. Anya tinaknakan mo? Awan mo't gid di. Nalawlawagan lang ti panunot ko. Ha? Adumot tin a sermon tinangag ko kinanang kananatina. Agsisinnukat da amang sersermon kanya. Kat dita ana amiris ko ahustuda bakit? Dakas tinalabas akin naman nagparabor. Nagbisin mo't ti pamilya bakit? Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin ana parabor? Ngam ununa am kumapay ti kasapulan ti pamilyam. Iti kasta, agbalin anaragsak ti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.